Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Bernardo Silva, Ruben Dias, Rafael Leao, Diogo Costa, Joao Cancelo, Joao Felix i tako dalje i tako dalje. Portugalska reprezentacija je prenatrpana talentom na svim pozicijama, ali su ponovo propustili da dostignu visine koje se od njih očekuju. Na svetskom 2022 ispali su u četvrtfinalu od Maroka. Zatim je stiglo Evropsko 2024, gdje su ponovo bili jedan od favorita za titulu u Njemačkoj, ali su ponovo ispali u četvrtfinalu. Pred svetsko 2026 većina igrača je sazrela i stigla na sam vrhunac svojih moći. Imali su jedan od najjačih kadra na čitavom takmičenju i mnogi su govorili da ovog puta zaista mogu da odu do kraja, ali su ponovo razočarali, ispadajući već u 16. finala. Kako se ovo dogodilo? Kako tim ovog kalibra nije bio u stanju da dostigne veličinu? Kako je ovaj Portugal propao? Pa, istina je da je to kombinacija mnogih faktora. Pre svega, ovi momci jednostavno nemaju identitet. Imaju imena i talenat, ali Portugal ne zna tačno kako želi da igra. Zbog toga im je veoma lako da prepuste kontrolu timovima koji imaju jasan i definisan identitet. Bili su putnici u utakmici protiv Kolumbije i putnici u utakmici protiv Španije. Čak je i ostrela Hrvatska stvorila više velikih šansi, imala više udaraca u okvir gola i generisala više XG iz igre u toj utakmici 16. finala. Vrhunski tim mora biti sposoban da nametne svoju igru u svakoj utakmici i propust da to uradi će vas skoro uvijek ostaviti ranjivim u tim velikim utakmicama. Možda deo krivice treba da padne na savez. Moglo bi se reći da njihov izbor trenera u posljednjim godinama nije bio posebno srećan. Fernando Santos je pobedio Portugal na Euru, što je bio prvi veliki trofej u istoriji nacije i zbog toga će zauvijek biti slavan, ali taktički nije bio na vrhunskom nivou. Izgledalo je kao da je bio bolji kada je Portugal bio outsider, ali kada je nacija počela da proizvodi vrhunske napadačke talente, počeo je malo da se bori. Tada je počeo da biva ozbiljno kritikovan zbog pretjerano defanzivne taktike, što nije bilo ono što su navijači želeli da vide sa svim napadačkim talentom u ekipi. Pa je nakon ispadanja u 16. i četvrtfinalu na Euro 2020 i svetskom 2022 razrešen dužnosti. Odluka o tome ko će ga zameniti uvijek je bila izuzetno važna i Portugalski savez se odlučio za Roberta Martineza, čovjeka zbog kojeg su navijači Evertona tražili njegovo smenjivanje 2016. i koji nije uspeo da osvoji ništa sa belgijskom zlatnom generacijom uprkos tome što je bio na toj poziciji 6 godina. Da li su mogli bolje sa imenivanjem? Sigurno mislimo da su mogli. Iznova i iznova smo vidjeli koliko je važan selektor kada je reč o reprezentativnom fudbalu. Argentina je imala pregršt talenata tokom 2000-ih i 2010-ih, ali nisu uspjeli da osvoje ništa. Ali nakon što su zaposlili Lionela Scalonija, čak i kada su se Tevez, Agüero, Higuaín, Mascherano i Crepo povukli. On ih je uspeo dovesti do najuspješnijeg perioda u čitavoj njihovoj istoriji. Uloga selektora je izuzetno važna za svaku reprezentaciju i mislimo da Portugal nije doneo najbolju odluku po tom pitanju i to ih je koštalo. Nije iznenađenje što je Roberto Martinez sada napustio svoju ulogu nakon onoga što je sigurno bilo veoma razočaravajuće razdoblje i čini se da jednostavno nešto nedostaje u mentalitetu tog portugalskog tima. I suludo je što to govorimo, ali čini se da je to realnost. Pričamo o vrhunskim igračima, nekima čak i prvoklasnim na svetskom nivou, pobednici Lige šampiona, finalisti za zlatnu loptu, igrači sezone u Premier ligi, borci rekorda, svi su oni. Igrali su na najvišem nivou i često izlazili kao pobednici, ali kada obuku portugalski dres, često kao da su potpuno drugačiji igrači. Retko kada preuzimaju utakmice u svoje ruke. Retko kada istupaju napred da odluči utakmice. Retko kada ostavljaju trag na velikoj sceni. I to nas navodi da se zapitamo da li su mnogi od njih samo igrači sistema. Vitinha je proglašen trećim na zlatnoj lopti samo prošle godine nakon sjajne sezone u PSG-u i činilo se da je nesumnjivo bio najbolji vezni igrač na svetu. Ali ni u jednom trenutku na ovom svetskom nije izgledao kao najbolji vezni igrač na svijetu ili treći najbolji igrač na planeti. Bruno Fernandes
je upravo oborio rekord po broju asistencija u jednoj Premier Liga sezoni i proglašen je igračem sezone. Ali ni u jednom trenutku na ovom turniru nije izgledao kao glavni kreator ili majstor promjena kakav obično jest u Manchester Unitedu. Čak ni Nuno Mendes nije izgledao neprobojno, kao što obično jeste u PSG-u. Joao Felix nije izgledao kao igrač koji je upravo proglašen igračem sezone u Saudijskoj Pro ligi. Bernardo Silva se čak ni nije uklapao, a Rafael Leao bio je isto toliko nedosledan kao i uvek. Da li je to bila posljedica načina na koji ih je trener postavljao? Da li je to bila psihološka stvar? Ili su, kao što smo rekli, ovi igrači jednostavno igrači sistema? Ovo su pitanja na koja treba odgovoriti, ali naravno najveće pitanje uvijek će biti o Cristianu Ronaldu. On je slon u prostoriji koji zahteva da bude adresiran. Ulazeći u turnir bilo je mnogo komentara da sa 41 godinom on sada koči ovaj tim. Da li su bili u pravu? Da li je njihov najveći igrač ikada sada razlog zašto se bore? Pre svega, sama Ronaldova prisutnost u timu stavlja ogroman pritisak na njih pre nego što uopće zakorače na teren. Priča nije bila samo o tome da ova zlatna generacija zajedno postigne nešto. Bila je o tome da Portugal osvoji svetsko za Ronalda upravo sada, jer se očekuje da je ovo njegov posljednji ples. Toliko pažnje, toliko nadgledanja i toliko pritiska na ovaj tim zbog jednog čovjeka i možda im je to smetalo. Igrači su možda bili nesposobni da igraju svoju igru jer su se plašili da ne naprave grešku. Na kraju krajeva niko nije hteo da bude taj koji je upropastio Ronaldov posljednji ples. I mogli biste tvrditi da nije bilo razloga zašto bi igrao punih 90 minuta sa 41 godinom. Naravno, još uvijek može mnogo da doprinese timu, ali možda su njegovi minuti trebali biti bolje iskorišćeni. Jednostavno nije bilo razloga da igra punih 90 minuta u svakoj od grupnih utakmica. Bilo je trenutaka kada jednostavno nije mogao da ponudi više timu i trener je morao da ima hrabrosti da ga skine, ali nije. Pogledajte utakmicu protiv Hrvatske. Kada je skinuo Ronalda, to je bio šok za mnoge, uključujući i samog igrača. Ali napad je postao oštriji i na kraju je upravo Ramos, njegova direktna zamena, taj koji je rešio utakmicu za Portugal. Moglo bi se očekivati sličan pristup protiv Španije dok je utakmica još bila neizvesna, ali trener je odlučio da ostavi Ronalda na terenu. Da je to bio bilo koji drugi igrač, Martinez bi ga sigurno smijenio, ali je verovatno razmišljao o tome šta bi naslovi rekli ako bi skinuo Ronalda i onda izgubili, pa jednostavno nije hteo da preuzme taj rizik. Ali dobro, čak i ako ga želite ostaviti čitavu utakmicu, kako bi bilo da izgradite tim oko njega, tim koji radi na osnovu njegovih snaga i nadoknađuje slabosti. Znate, baš kao što je Lionel Scaloni uradio s Argentinom. Često smo vidjeli Ronalda kako pada dublje da bi pokušao da se uključi u igru, ali nikada nije bio u stanju da stvori ništa. Umjesto da pomaže, to je često ostavljalo tim bez oslonca u napadu. Možda da je Roberto Martinez stvorio sistem koji je pokušavao da maksimizuje snagu najvećeg strelca u istoriji nacije, to bi moglo da funkcioniše. Možda. Ili je Ronaldo jednostavno trebalo biti korišćen kao super zamena. Mislim, sa 41 godinom biologija kaže da je jednostavno nemoguće da bude toliko mobilan kao mlađi igrači i to je očigledno uticalo na fluidnost tima u napadu. Izdržljivost mu je nestala, vertikalni skok mu je nestao, snaga mu je nestala i velik dio brzine. Zbog toga ponekad izgleda kao da ih koči. Da li je možda trebalo da pusti i zlatnu generaciju da zauzme centralno mesto dok on deluje kao lider i pojačivač morala sa klupe, a možda ulazi u igru sa klupe da promeni tok utakmice protiv umornijih nogu? Pa, sve je to sada prekasno. Još jedan veliki turnir je došao i prošao i čini se da je Portugal samo postajao sve gori. Zašto je to tako po vama? Kako je ovaj Portugal propao? Šta moraju da urade drugačije da bi postigli uspjeh na velikom turniru? Recite nam šta mislite u komentarima.